Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahar di saya asinan sambal jengkol, terus lalaban aya daun kemangi, bonteng, kerupuk, lele goreng, juga nasi. Oke guys, sebelum makan santap berdoa dulu. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Santap ya guys, bismillahirrahmanirrahim. Yang kemangi. Asinan guys, mantap. Bismillah. Lele goreng nih guys, mantap ya.
Hmm. Mantap guys. Hmm. Hmm.
kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.